Zaposleni u Prijedorskoj radionici koja se bavi održavanjem teretnih šinskih vozila željeznica Republike Srpske nisu se pridružili svečanostima koje su organizovane povodom Dana željezničara i slave javnog preduzeća Željeznica Republike Srpske. Zbog čega su se odlučili na ovaj bojkot, pojasnio je Goran Čamdžić, predsjednik Nezavisnog sindikata radionica u Prijedoru. Odlukom radnika i odbora ovoga sindikata smo odlučili ove godine da nemamo razloga za slavlje, jer smo prijašnjih godina slavili svojim sredstvima, što je neprimjereno da takav jedan dan slave radni svojim sredstvima, a sada je neprimjereno stoga što stanje u kako jest firma, u kakvoj se nalazi preduzeće, da ne iziskuje slavlje. Tim prije svega što nam se prijeti nekim otkazima, evo nemam potvrđenih knjižica, ne mogu se radnici liječiti i imamo velika dugovanja poslodavca prema radniku, znači jednostavno iz tih razloga shvatili smo da je besmisleno slaviti Dan željezničara. Radnici i članovi sindikata smatraju da se poslodavac, prije svega poslovodstvo Željeznica Republike Srpske, u čijem su sastavu i ova radionica, prema njima odnosi maćehinski. Sad je najaktuelnije to što se ne plaćaju doprinosi, radnici se svakodnevno javljaju s problema, ne mogu se liječiti, nisu uplaćeni doprinosi, nisu knjižice ovjerene, onda imamo problem što nam se prijeti nekim restrukturiranjem, točnije nekim viškom radnika. Radionica Prijedor zapošljava 130 i točnije OŠV 137 radnika. Sistematizacijom je predviđeno nekih 22-3% da će biti višak, što je u odnosu na prosjek koji je 10% u odnosu na firmu, što smatramo da je neprimjerenim od strane poslovodstva. Na kraju, Čamdžić je izrazio i nezadovoljstvo odnosom države i svih nivoa vlasti prema teškom ekonomskom stanju u kojem se nalaze Željeznice Republike Srpske i sudbini koja čeka radnike.